siulu solanasang sende sia untuk paranu ke si tamu boleh ki ilat de penanda bisaran na puang matua umpamatan na pena ulendu di channel YouTube ya kabe bahasa Toraja karena puang latarangi sia lataran nulan atu ya te la biara la mai Pak Pudian 20 Pak Pudian pasal 20 apa dolo dia mai to siulu solanasang mai komita masambayang puang matu ada surga si patokan umbasa kadami bilana mi pagari kan ni ya kemi pasi patokan ni duka opuang ki anga duka kumua puang pena masolo la umpatu duka ni la umpang me le tidio kada tidio na kadami saka kanila orangi mak kada komila ko kami dan sangan na puang ki puang Yesu ki masambayang amin. Den tu tahu usatuan kareta siaden usatuan darang apa itu kita usatuan ki sangan napuang kapinom bantah kata suran pasal 20 angka kasera na dipakondi na kuah kareta darang sia Google Maps suluk sananasang tu di kamasailan puang Yesus Kristus ya keden kamalian lako simisa inan batu tondok tu tangan ditandai pa ya analan agan lino to temo ta amora anna mataku sia masus satu simisa tahu lapusa lakolalan beranna den bang mo tu nasatuan te tu maamalian ni ya to batu to male lingka ya to la umpokadan ni tu kumua batu la naola lako nurungan rampo lako tondok ya to ya mo tu disanga Google Maps. Suluk kaborok lan puang Yesus Kristus. Mui anna tai anna susitongan bang Google Maps. Ba tu usatuan Google Maps. Tu pak basanta dio nakaran na puang matua atu ya teh. Umpak pokaran ni tu kumua ia tu Daud. Ba tu ia tu datu tana atu ya to. Mak pakilala sia mak pangadak lako mintu to Israel di kuah anna tontong usatuan puang matua lang mintu lolangan katuan na to Israel sia da anna usatuan bangka matotoran sia kakinan na tolino tu mintu na taun na ba tu bangsa Israel suluk kaborok lan puang Yesus Kristus na kuah karena puang matua tu tabasa lan atu ya te ya anaden tu tahu satuan kareta sia darang maapari anak kareta ra sia darang ratuna satuan to Israel sia buda tahu belanna ya tu kareta sia darang nasanga atau kumua ia mula lendokan ni diomai akan masusa sia lamenda di pareana lan kapararian la umba ni apa ia tu yang nato tai anatongan bang belanna tapi manasa lan mai surat madatun na puang matua lan mai kata suran pasal 90 apa angka 93 saya kota 30 misa pak basanta tu temo tu kumua ya tu kareta sia darang nato masiri tanpa kulle ondong pi annapura sitalanan tonna undi unula to Israel riotuna tasu to Israel lamai tan tondok Mesir ya moto suluk solanasang susi kareta sia darang ya duka tu Google Maps sia mintu panggeraga sia pangadaran si turu kakinan tolino inang tae bang tula sundun me patudu lako katuan matontongan sia tae bang tula maupu lambagi lako katuan matontongan sangadina inang latakui kumua misa ri ba tula takatotongi solanasang tu kumua lan ulolangan ni tekatuan napa kamasian puang matua lako kita inang misa ria tu makuasa latasatuan tongan la untundui ki sia la umpatudu ki dio nakatonganan ya mo tupuang matua talu sang buah bandang. Amin. Ta masambayang.
Kure semangat tu kadang ni puang matua. La umpa kilalakan umpa kainga akan ni tang usat tuan di tujuan namintu kabanarangan sia kapaisanan lino. Sangadina la usat tuan man akan puang matua. Ia magarotok na katuan matontongan saya kona. Lan sangan na puang ki puang Yesu ki kure semangat itu yang nato. Amin. Rampoin nito tu kadang na puang matua tarangilan atu ya teh. Tonton ki palaku kumota subscribe itu kadang na puang matua. Sia tapak bagian ni kure sumanga puang matua tontong umpasake ki solanasang.